MLA ka umsning naka National People's Party Dr. Celestine Langdo ula parsi ya kaseng Voice of the People's Party VPP bakasyu pensit pajba daka basu Byrngem ya kasaka kumba Byrngem Bahheh ya kalok chang ka kongrit habakran ka jingilang preng buram ya ginang krasian ka UDP ibarung sya ka NPP ha mau kerwat hak sajan Dr. Celestine wayathu ya ka wai ka khana ka bau Bahheh ula jumlen ban Byrngem ya kalok ka kongrit balada kampen kloit lupai ka sum shua ba poying unsa balada kampen biang lupai ka ja ka do unsa Henry hakawai ka sngi mama jong Bahheh ulalai ap khnang haying ka persa kurim jong ka kongrit ban ajing sneng ya rengkat udeng hakti ke hakawai ka sngi habau Bahheh ulapoi haplau ulah halai ka kongrit ba unsa lada kampen biang lupa ka kloit ban sum Henry mas ndrong haying wa yo ipen ban yo mama jong balwa kendit threat balwa kli ya mama daga surg bajam jai pira poi slem mama te mama lo jubab kla ya me Byrngem ya ka kongrit me mut ban le ayu lada kampen kloit pai ka sum jong me te Bahheh la jubab jam lada kampat pen kloit ngan sum no daga dai tha hakan ni ka pol ki pai ba ga ke sha Dr. Celestine wa Pyniasyriem ya ka jing Byrngem da ka wai kan hun da ka batheu ya ka Voice of the People's Party balada ka sokal kamle ya kan ni kin sami madan kin satur sya sekretariat Henry lada don ki pajba hakata krali kin kli lada jing yakhi kampoi sino pinle kumno ka jubab jong ka VPP kan long tang ban ya ngeu singai labiang Shisngi rukumta arsngi rukumta Sehagawai kasni ka Theirit kala yethu yo mama jongka kamut henmen jongka kmi jongka bakalong kumta yo mama Bahheh briukum doktor bom gumne ulawan dang syai ula syama poi pra baje siblit to Bahheh ula sedang hala na palor Theirit pli ka jingkang wadwad lara pampli wadwad ngangsa jingkang patli wong kadu kados ni ang mabangalatit mana palasyan ni ang bangan bangka lara pampak syat ngangsa kata ka jing Byrngem ka besyake anda rumah po patli baha ka jingkang ka sum ka baklut ka bangala pari bantip man kasi ka la ready ni ang bangan sum ha kata ka por na kendong jingkang umi mama tu Bahheh ari mama nadu mano fiwan nadu mano awan mewat jubun kitim ngalayo sngo yo baro ke bamela keren nadu na phala lada ka Theirit kampat penkluit ya ka bamensum menlayu bataya na madasi so Bahheh upai yu to mama na kli ekjat mau kamrit mama Bahheh upai mama wasno tinghar pat akti udan wo uding mo man sempat yo tu Bahheh wong mama lara ka Theirit kapat penkluit ya ka bangan sum dengan sum ka dai tha ha ki surat ha ki lenti snong ki jongi kadong ka grup ka baong lara kane ka sarkar kamle kane nginsa ai tarik lara kamla aban pendiang ya kata ka jing song suk song snan bai ba mi nginsa ai tarik lara mla aban pensange kata nginsa ai tarik lara ki pai ba ki balik hakita ki rali kin keli ya ki bayalam ya kata ko rali ki bayalam ya kata ko jing ki lada kane ka jingi ki jongi kampoi sino pilek no ka jubab jongi gelong tang manias ko sngai labian ngim kwa ekum katakan ja ka imlang salang ka jongi shanya ha kane ka sarkar shanya ha kane ka parti ka banialam yengi bakalawai ka pernai ka ab yengi balai ngarun sa ka NPP ngalai pule sapo Manipur karon ka RIMS Regional Institute of Medical Sciences
Kidon kiwi ki parlok ki balik separo kiwi ki jelas dari India abang pulih. Namar balik Ngimdon Medical College hapok ke jelas jumi. Mentah ngidon ngimdon. Don Medical College hapok Silong. Kadon. Balik kadon kedau belum ba kiri orang ba hakadur kadar jom ima Preston madu Preston Sarkonrat sama imadaman paling di don hangne kila siton lapen urlong ya ka Medical College ngai ke jingero ya ke kabinet ngai ke jingero ya ke sorkar MDA Newsman ka batch ke paningkong di Byrngem doktor kinsami na ka Medical College ke Jongi. Mentah amdei tangi berpulih doktor. Ngila donru ya ke Shillong Engineering College. Mano wapen urlong. Kali ke sorkar MBA.